Yes, le guy, batho ba South Africa, ke tenne tsa lefase. Le ga tolla ba nna re mogobe. Go re tlo tsibisa gore tlo shoota DVD ya rena e ntshwa e bitswang ka Motlondo. Phone number ke di latelang. O re nyaka re ata ka gudu mo lethabong. O bula matlapa, wa nyala, wa nyadisha, ke le ka moka je ke se go ka dibala. Bele re le tsibisa gore ka gore re kgale re le tshepisha gore go fa DVD engwe le go no ke tja tsilantse dulang fase so fengo ba dipanga stulong ke tle le thege ditho le lebelle DVD e tlang ye botse ya e tlo go kgatla matlo a lena tse ka moka tsere didia ile le di phumele tjago ke ka baka la dithapelo tsa lena ka moka batho ba South Africa ka gudu mapedi a ge ba le mehlobe mengwe a ke le rage le ka batamela la tala thecha se mapedi a se kwa le monato wa sepedi o rena re o swere re talo re dira mmere kwa o berekang ke maoto a se a go sepela fela le go bina pele re tlo laetša gore mmere ko mongwe wa maoto a go tsefa ko fe ko tlo go latela anuana fere banna re mogobe banna ba le ba diperete le dibrandi ba di empe tša maskotši tša go bolela ke se bole di kae kae pele re gopela gore di dule fase le ikete le die ditee le dule fase mo ditafoleng tša lena tše di botse le dule fase le ikete le tšheletse re tsamaya le maredi a mma mosotho ke ena fela le mokwa re ke ena mminaphiri e tswa setlhatši a re ke ena phiri ya makakola dibata ya feta manamane a timela ke ena o re tlang le ena le kgono jale re gopela gore bana le ikete se ka la fela pelo ke rena ba lena amen a re ko ditaba maredi mošumanyana ba re go fele mmereko mošumanyana bolela ditaba di fihle tsebeng tša batho bolela Tavadi mungu, tavadi mungu, kola tavadi mungu, ariki emeka unyala mungu, emeka unyala mungu, ariki emeka unyala mungu, emeka unyala mungu, ariki